Midas ya Gen First o ikhweletse brake pads, suspension, batteries, shocks and ball joint le di tsenya mahala, wheeled batteries na le special sa condom le Avanza tse flying brake pads le tsona le di tsenya mahala, na le gape fishing rods, fishing food, dihlaere tsa dikgomo, dinku, dipuji le dintša. Di-number plate di gona ka wena Midas. Mobile toilet and fridge, ice blocks o lefa ge fela le go direla tše make wheel repairs, bolts and nuts, body parts, di-parts ka moka tše difatanaga le diterekere, di lokiša le di-engine ka moka, repenta le difatanaga, di-parts le diterekere le difatanaga tša gale di gona ka wena Midas. Ge re sena stoko re go direla order ya parts yeo o e nyakilego, re tsenya ditaere ka moka. Super quick re na le brake pads, shocks, suspension le tsona re di tsenya mahala, le megoma ya go hlagola mašimong e gona ka wena Midas. Na le matswai a di ke dumediše le balli ba tlile go fa go tla go nyaka thušo re a letama ba gešo le kae re gona la ke re thuše ka taba ya mmaeke ka mo lebelelang kopelwana leo ya tlo go bolela lena pele no le bana le yena aga ya mama ke mang le tšwa kae gae ke nna Malesolo Mashifane ka gae ke tšwa Phokwane ka bodule ke mo Gen First RDP o le ba Mashifane thobe le ba Mashifane re le thuša ka bagešo ba ga Mashifane ntate Moremi ke imetswe ke bophelo ka gare ga lapa le ka gare ga lapa lešo go tloga ka gare ga lapa lešo ke imetswe ke bophelo mo e leng gore ke no gola ke sa tsebe gore ga botse ke motho go ba keng ka jona la bojwana mafelelong a gona mogekolo a ba fetša ntšhitše ka lapeng a re ke tšwe ka lapeng ka gore ena ga nyako gore a hlokofale ke le ka gare ga lapa la gagwe o rakile ke mogekolo mma go thwi ka lapeng ka boma 2000 alright 2003 a re tseneng ditabeng bothata ke eng ka ga Mashifane le tshwenya ke eng ka ga Mashifane le imetše ke eng go senyegile ge go itla kae ga Mashifane bothata ka ga Mashifane ka ge le nna ke be ke sa le ngwana go tlogeng ka gae ke ge ke mogekolo ga fetša go bolela ditaba tšeo ke ge ke tloga ke ya go mmangwane ke fihla ke tšhela mmangwane ka ditaba ke re mmangwane motswadi a ka ditaba šidi jwale ke re mmangwane o tla ntšhala morago a ya botšha mogekolo gore a e ka be le gore bothata ke eng go tloga moo mmangwane a sa ka a mošala morago ka tloga e sa le furu ka tsogela go mmangwane o mong gape ka fihla ka motšhela ka ditaba ke fetše go motšhela ka ditaba ke ge mmangwane le yena a tšhaba go ntšhala morago go ya go sesi ya gago ga go ka gore a bothata ke eng mara mmangwane wa bobedi wa kgona go ntogiša mano gore ke fetše ke hweditše ntlo ya RDP okay ke fihlile mo RDP ka boma 2002 a ke sa foše bana ba be ba le ka gae and then go sena bothata ke no file ke ya ka gae ke ba hlola bophelo jwana me jwa be fela pele ge bo be fela pele wa gapeletša gore ke tšee bana ba ke tle ke dule le bona mo RDP ga gona taba bophelo bo tšetše pele ka ona mokgwa o ke ntše ke sokola mama le re kona ditaba bo be fela pele jwang ditaba tše ge di befela pele ke šile bana ba ka kwa gae ga ke šile bana ba ka kwa gae ke moka ke fele ke ya ke ba hlola ga e tšedi ya ke ba se gona le ka magweng ke moka ke motho e leng gore ke a kereka ke ge ke tswela ke dithapelo ke ya ke morapediša a goroga ka gae go gorogeng ga gagwe ka gae ngwane ke ngwane mogolo ke be ke mo šile le bana ke moka ge kgaetšedi a ke a le ka mola gae monyanana ke le yena wa le ka magweng ga a etla ka mola gae ba thoma go ntula magotla ba kwa ke ngwane ke moka ke ge ke bona gore bokaone ke tšee bana ba ke tle ke dule le bona mo RDP ke dutse le bana ba le mo RDP ke ge go tlo tswelela taba ya sedimo ge go tswelela taba ya sedimo go tswelela gore go na le Mokgalajwe ke Mmelega tate mogolo Mokgalajwe o hlokofaletše ka gare ga mphorogotlo ya dithaba and then o re mo aleng o bolaya ke tlala le lenyora re tle re mo tšee mo aleng ge ke nyaka history ya Mokgalajwe o
ga go ne le wa e tsebang gore mogala jo o kwa gamang o tswelela kae rena re bana history e nka be e tsebile ke botata go rena ka re ke mmela ga tate mogolo a rena jwale ga re ntse re e latišiša re botšollošiša ke taba ya gore ba re be ba e tswelela mo ba tswelelang ka taba tsela tša kgale tša go tšhaba marumo ke moka o tate mogolo a tlogela mogala jo moo le merwalo a tšeana ka la koma ke moka ga a fihla mo la ga Mašifane ba morola ba re wena o ka sebe o mogolo ka baka la gore mo ga Mašifane go na le merwalo wena ka merwalo ya gago tla ba o monnyane a go na le bothata ke history ke kwang ke moka jwa le mogala jo o re tle re motšee nna ga re tsebe gore o thoko efe ga re tsebe gore fane ya gaga ke mang ga re tsebe gore kwa ga mang jwale mogala jola o ntlhakatlhakanyeditše le bana ge ke re ke ya ka mo go ne o tswelela ena ge ke re ke ya ka mo go ne o tswelela ena jwale ebile go šetse go tsene le diši ka gare ka re mana ba tsene ka gare ka mola gare ga lapa laka ke thoma jwale ke lwa le bana ge ke lwa le bana ba ge ke re ke ya ba galema o mongwe ba ntshepiša go nwa di-poison ke mang go tshepiša kuluo o ko mogolong o na le o mongwe wa bobedi go na le wa boraro ke moka lentswe la mogala jo o re ge ke se ka be ka tle ka motšea mo wa leng mogala bo ke tse mo tšeang a ke re modimo o ka se motšea o sa tsebe gore o tšea mang ba re ka leina ke mang wa ga mang o tswalana le bomang ba bagolo ba mo tseba jwang ga go ne le o moteo mogolo wa mo tsebago re no mo tseba ka history ya ge re nyakišiša ba re botša gore o tswelela kae le ba semoya ba re botšang ditaba tše ba semoya ba no tla ba re botša ka mo ga Mašifane ke ga botatago ka mo ga Mašifane ke ga bommago ka mo ga Mašifane ke ka mo go goletšeng go hlolegilego rena ka tate mogolo wa rena o ile go rolwa ga Mašifane tate mogolo wa lena ke mang tate mogolo wa rena ke Mokabane thobela and then mogala bo le monyakang wa ga Mašifane o tswalana jwang le tate mogolo Mokabane ke tatagwe thobela ba bagolo ba geno ba ra ba tsebe mo tate mogolo wa bona ga ba tsebe selong tate morena e le gore ka lebaka la mogala bo le reng ke tate mogolo wa lena tatage o ba anyetše go be go riagetše ga re tsebe selo wa e bona gore e tloga e hloka gore re nyake ka semoya ya go swana ga re tsebe selo jwale ke moka ke no sokola kore ke no hlaka ga ke tsebe gore ana go na le moleko wa letsogo la boraro ke moka kona o hlakahlakanyang ditaba tše go ba jwang a ke tsebe go ne nto e hlakahlakantšhang dilo tša gago a se gantši modimo o le wa ngwana wa kgole so a ka napa go hlakahlakantšho tša dilo go ne ntho ngwe e leng gore ba go betha ka yona gore ge o e tswa o ya ka ntle ba go botse ka taba ya badimo motho ba kgona mmereka ka mabu a mabitla gore ga e tswa ba a palele ko go kry-a ditaelo ba mmotša gore o tshwenya ke mogalabe mogalabe ga a le sowe a ka se tshwenye wena o nnoši o tshwenya kgoro ka lebaka la gore ke tate mogolo wa batho a go swane e le wena ba re o tshwenya ke modimo o reeletseng ka yena ge a swanetše go tloga kua leng gona o swanetše go tshwenya wena le ba bang ba kgoro ba bang ba kgoro go tsweleletše wa ramogolo ke moka o ganeletše ka molapeng le mogala jo o tate mogolo Mokabai o bane le basadi ba bararo ke moka go na le lapa le legolo ke moka nna re ba lapa la mafelelo ke moka le lapa le gona maraga le gona gausi rena ba lapa le legolo lapa le lennyane ke rena re le go gona gausi so ditaba tše di tsweleletše mo go nna ba re ke phase mogala jo tate mogolo o tla ntaetša mo mogala jo a lego ke phasitša go tswelele selong tate morena go tlile go buile go tle go re ngwana wa ka lapeng le legolo la tate mogolo a re tšatši le leng ga a tsoga a re la mmago a re ke letse ke na le re ile go bona gore ga re kgohlagane ke moka ra dira a re tsebaneng ke moka ge ntse a re tsebaneng e la eroropa ngwana wa ka molapeng le legolo a re ga a tsoga tšatši le leng a botša mmago a re ke letse ke ne le mogala jo mongwe gore ke yena tatago Mokabai o re le re le bana ba Mokabai mara ga le tsebe mo Mokabai a leng ke moka ke ge ka morago go tlo tswelela polelo e tla mo go nna ya mathomo ba re ke mophase lebitleng la tate mogolo o tla ntaetša ditsela la bobedi ke no gahlana le mosetsanyana o mokanyana no mpotša re go na le mogala jo ke mmela ga tate mogolo wago
o tlhokofaletše ka mphorogohlong ya dithaba ka fase ga mohlašana o moka and then o tsotsobane leswikaneng o re tla lentšeeng la boraro gwa tle gwa tswelela o mong wa ngaka a re mo gona re mogala jola gore ko go botse ke sa ka ona mogola ka gore ke sa kokobane le gone jwale ke sa kokobane a se wa boa kokobana o sa tlo kokobana le bana ba gago ga ke ntse ke le busy ke re ke nyakana le mogala jola gore o tla tla mo go nna ga a bonagale ga go direge selo la mafelelo go ile go feta mogala jo mo go dula go ngwane mogala jola a re mo la fetile a boa ga a boa a tsena ka mo a hwetseng ngwane wa dutse le mogala jwa gagwe a mo tshela ka tsona ditaba tse la hwetse le gore ke tsona taba tsa mogala jwela jwale ke thomotlela ke kgopolo ya gore e ka no be mogala jwo a le gona mara go na le lepheko mo gare le dirang gore re se ke ra be ra kgona go mo fitlhelela a ke tsebe ene ke a swanta temoreng o bana taba mogala bo e gona go ya le ka dipolelo tša lena ka mogolo bolelang fela e nyaka kgoro o nno shuga se gone wa re re shanta temoreng ya o nno shuga se gone maele ke a hweditše a gore e nyaka kgoro kgoro ke tswa ba ile ke swantse gore ke thome mo fase ke tswa ka gara mogolo ka ge nna botate ba swela ba sa le gona re šetse ka lapa le legolo ka gara mogolo ke ile ka gara mogolo ka fihla ka bolela le ramogolo ka re ramogolo ditaba šidi ramogolo a se a ba le bothata o rile ge go le ka mokgo a ke bitše dikgaetšedi tša gago ke moka ke tle ke bolele le tsona ramogolo o ithwele o tsere matsapa go bitša dikgaetšedi a bitša kgaetšedi tšela ga ba fihla ke moka ba latotše ntate moremi ba latotše ba mpoditše ge e le gore ba boditše ramogolo ge e le gore o mongwe ba re o rile yena ga a ditsene o rile yena ge go nyakega tšhalete yena ga a gona moo o wa boraro o rile sešwa se ba mongwae ntate moremi ene nnete ka mokgwa e leng gore ke swa ka gona ke a swa ntate moremi le bana kore ke a swa ka gare ga lapa la ka ga go bose kore jwale e šetse jwale go keka jwale go keketse mo baneng ntate moremi a ke tsefele ke selo kore ke hlafetše ke bophelo kore ga ke tsebe gore a ga botsebotse ke swantse gore ke hlakantšheng leng gore mohlomong ge ba gona le lepheko mo gare ke moka le kgone lepheko le kgone go phekologa mogala jo ke kgone go mo fitlhela a ke na selo ntate moremi ke a hlaka le bana ke a hlaka o ne bana ba ba kae mama ke na le bana ba 5 lenyetšwe a re a nyalwa ke go kgahlana le o monna re a dula after mengwaga go a pala gone jwale ke go na le o ke dulago le ena ke na le 11 years gone jwale ke dula le ena ga a swantse gore ke moka o rera mehle o a bereka a bereke mara ke motho wa diplane ga a bereke ke motho wa diplane yena o a luma go ka dira seo mara go no pala ntate moremi yena ga a ne le bothata o a luma mara ga swantse gore a lokiše go no pala ka gare ga lenyalo la lena mama ge le dutse le mogalabe go pala eng gore le bontšhane and then le kgone go no bea tšhelete le ge e ka ba 1000 a tla tsebe ka gae a ke tsebe ntate moremi a ke tsebe alright a ke tsebe nke ye mo go se seganyana se se le kae re gona le kae re gona e batametše mo go wena e batametše se se ke mang le tswa kae gae wa bolelang mo ke Mashifane Moipabiši ke tswa gona mo Jennifer's RDP o ke sepelang le ena ke mme wa ka le hloka thušo e jwang se se go thatanyana a go kopane re a katana re a leka re hloka thušo bo serious re tšama re katana re ya kua le kua a re thušege le nna ge ke tšama ke sepela se ke sekwang ke yona tabe mme wa ka bolelang ka yona ya modimo o a llago a le maleng gona re tle re motšheng so re a leka ka mokgwa re sokolang ka gona re a duma gore nke re ka thušega re molate ga re hwetse nnete felo no ke tlo le thuša lapa la modimo o a llang le kae la morwago wa mafello le gona le gona ka re o na le basadi ba bararo lapa la mafelelo le gona ke la tate okay lapa la mafelelo ka ga tate mogolo a bana le basadi ba bararo ke la ka gešo la botate le gona thobela ore taba ye le tshwenyang kudu ino ba yona e ya modimo
nna o ya le ka nna ke yona e tseneletse mo e leng gore ga ke tsama ke sepela nna ke sepelela le tsa lapa laka e ya tswelela e le gore wena ka gare ga lapa la gago go senyega go itla kae ke tswile ka lapeng ke na le mogala bo ke dulang le ena o tlile a ntšha bonnyane then o ntširile bana re dula gona mo RDP so ke kopana le di-challenge mola le mola ka yena and then ke motho e leng gore thomile o kopana le probleme ka 2022 ke motho e leng gore wa bereka go berekeng ga gage gane jwale ke na le mathata mo e leng gore wa ba kolota ba tla mola ntlong ba tšea tšhelete gage ka moka ya kgwedi ka moka a berekile so o berekela batho nako e leng gore ga a na le tsona dikoloto tšeo then tšhelete ya gage a e gona so ge ke tšama ke nyaka thušo go tswelela tsona tše tša sedimo ka lesaeteng laka so ka lesaeteng la gage ke motho e leng gore ga ke morela ke ra a retso re tsamaya re nyaka thušo wa mpalela go botša ba gabo ba reng motswadi ya gage le ena wa palelwa bele kgonono ya gago e no ba gore mohlomong mogala wa gago a ka ba tšhubiwa ke dilo tša geno ke ka mokgwa ke inaganang ka gona mara e a mpelaetša le nna go fitlhela gane jwale no e ka sebe modimo wena mogala ba gago o na le bothata ka bo yena o hloka go tenyaka a tenyakolle a kreye gore yena ga botse go senyegile ge go etla kae taba ya go tsamaya go gopela batho ditšhelete ka moka go gola tšhelete ga go e tsamaya ka moka go ne le bothata bo bogolo ba ntho re bitsang thokolosi mo go wena ye e leng gore ba e berekile ka tšhelete gore o tsene ka gara dikoloto and ga a gopela a gone motho a ka moganetšang thokolosi ela ya go gopelela tšhelete ya botsa motho le gore mofe and mafelela kgwedi ya ba yena mogala ba gago tlo thomang go phela boima ya re phela boima gane jwale le nna jwale ya nkama ka baka la gore go safara nna wa gola mo e leng gore tšhelete ya gage ge e tsena ke e ba line batho ba kokota mo lantlong and o na le problem because re na le 3 months gane jwale kgwedi ge e fedile o na le style sa go tšhaba le koloto tša gage go šha le nna mo lantlong o tlo bola ke batho o ile a ba le ntho ya gore yena wa tetlema nenneng a boa kgwedi ya go feta le gona a tšhaba stile a reka le phirima re yena o ne a le phirime a sa enwe kgwedi yona e le gona o ba a tšhabile kore o pitiriša gore a tlogele mmereko ka taba dikoloto then a tšhabe because o šala a tlhoka le ranta ka potleng tšhelete ya gage ya sepela kore sepela mo e leng gore le nna ke sa tseba gore ke tla mo naganela gore e ka ba e le gore ga botse go diregang ka e le gore koloto tša gage di dira bokae ge di feletše monnela o kolota batho ntate moremi o kolota batho ke ba bakae mohlomong ge re ka nagana nomoro ya batho ba ka banga ba kolota ba bangwe ba ka kwa berekelang ka gona ba e leng gore o ka re o mpotsa ka bona le ge ke sa tlhopisa lešo ke tseba 4 and then ba ba mo local ba lebane ke dikamela tšhelete ya e tšeang mama le bona eng se ya se dirang ka yona a se gona go na selo ka molaga ka se sekaone se e leng gore nka se šupa kare mo gona o ka re ja ke se a se gona ntho e ko šang botlhoko kore wa bereka ebile go ne o theola le di-overtime mara kgwedi ge e fela tšhelete ka moka ga yona ya sepela se re rielang sona mola ntlong ge ke sa nyako o bolela maaka dijo tsone go rekela dijo mara the rest ya tšhelete a ke tsebe go tlile jwang gore le tsena ka gare ga dikoloto ke lona le la gage le la go tsamaya dima tsona ditšhelete tše ja batho ba ba di bitsang gore ke dikamele so a ka dima kgwedi a palela ko go patela mafelelo a kgwedi ene ya namele jwale a se motho o moiwane so ke challenge e leng gore ya nchallenge mola go yena ka kwa gare ga lapa le ke dutšeng le ena ya mara taba ya gore o tlo nwa di-poison a re o tšhabela melato a se solution ka lebaka la gore mathata wa tlo šala le wena a kere go ya ga a fetša go hlokofala batho ba tlo no tla ba kuka raka o mongwe a kuka tv o mongwe a kuka mpete o mongwe a kuka engeng go jwalo le gone jwale ka baka la gore ga a se gona ga a tšhabile ka metšhabo ya gage ke nna ke sekang mo lantlong wa kokotang ke swantse gore ke bule ke tšheke gore ke mang ke ko gore o reng tene ke mo arabe ka mokgwa ke mo arabang ba bang ba nroga ka humola ka gotlelela ba bang ba bolela gabotse ene ge ke mmotsa ke ra re o nyaka thušo wa ngangabala ko rompela le kgang mo e leng gore ke felela le ke maatla le nna gage gore a thušege nke ya lekolwe then a thušege because o no phela o tsamaya le selo mogalabo se moganetša a phetha ditaelo se moganetša e ba le tšwelopele se moganetša a dula le lena se moganetša e le gore o ba le tšhelete
go ne ntwa a tsamang le yona ene santse ntwa go swana le eo ntwa e ne le batho ba bantši mosadi o kgona go ipotsiša gore monno ka gore ba tseba gore ke le bad payer mara ba mofa jwang tšhelete mara ba tlo no mofa ke ntwa a sepela le yona e moriang gore kgopela tšhelete bojamang gore o nyaka bokae ene o tlo gofa ene gore a re lelapa la gage ga la tia gore a re lapa la gage ga le ne boroko ene o sa le monnyane kudu gore le ka tlela sekataba ya gore mokgalabe o gotse o tšhabile a go bose ene wena laeke gore mogalabe a die dikoloto then a tla tšhabe go boima go wena gore o tlo dule ka molagare ga lapa gobane tšatši le leng ge ba ka tla ba re patele ka ntongwe e seng gore e leng gore ga e kgonege o tlo reng le challenge tše jwang tšeo di kry-yang kudu go banna ba e leng gore ba sepela ba kgopela ditšhelete gomme ba bue ba tšhabele melato wa bone yo yona ke thomile experience ka monno ke dulang le yena gane jwale ke thomo e bona e boima e boima too much because le nna ke a safara le bana ba safara le yena self wa safara o a bereka ga kgone o ithekela seeta ga kgone o ithekela jean ga kgone o ithekela skipa ge o lebeletše dikoloto tša lena ka moka tša batho ba le ba kolotang di ka ria bokae a re no naganela jwang ke no mo naganela maybe bo ma 20,000 because ge ke nagana ga botse o ka re o bethile le ke ntho ya gore ga a tšere tsona dikamela tše mo bathong ga a feila go patela di a oketsega ga a feila go patela di a oketsega a senka tšea loan bank o di tšhabetse kgale tšeo o tswelela le tsona ma tswelelang le tsona kwa Klerksdorp mo ba tlile ka transfer mo Limpopo because ke ngwana mo Limpopo so go tsweng ga gage morago mo a tswang gona o tšemile a dira tsona lo tša di dirang because o ba kgone o tloga mo ge tlo ba di Christmas then a ya kwa ilo a dima tšhelete a e tla tlo rekela bana diaparo so go fihlile le mo e leng gore o thomo o tšhabela tsona tša mo di-bank from gona kwa beng a e tswa gona so baka la gore gone jwale a sokodiše ke dikoloto tše tša batho tša matsogo ke taba gore mo di-bank a go sana le mo e leng gore ba mo dumela so a go monate ka gaka le nna ke lapile ke kgotleletše ke lapile o bereka eng mine o bereka mine ge o ne dikoloto tša 20,000 o hloka motho a ka go adimang 20,000 o tswalele dikoloto tše ka moka o lebane le motho mo teng o a leka ka tabe ya gage ya gore kgwedi ge e fela ga a tšhaba gore wa resigna kgwedi e go bolela nnete o ba sepetša re ga ntaela ro ya gagabo ke ga mabintane so ka baka la gore mmerekong ba mo tshepile mmereko wa gago yena wa o tseba ba tlile ba monyakile ba tšo mo kgopela last week ka moka ga ya mmerekong o thomile o theogela this week ka Monday so ba lekile go ka dula fase le yena ba mmotšiša gore ana e ka ba le gore o kolota batho ba ba kaena re dule fase re dire agreement ya gore re ka go patelela and then ke mokana ra tla ra e goga tšhelete ganyane go fitlhela ebile re e covera ke maele a mabotse ao so problem a gage ebile taba gore ge ba ithaopa go mo thuša mola mmerekong o ba file dikoloto tša batho ba ka mmerekong and then o šile ba ba mo gae ke bona ba ntshokodišang because yena kgwedi ge e fela o na le mo a tšhabelang ke gagabo so nna ga mme wa ka ke mo RDP stile le gona ke sa dutse le yena gona mo RDP so gone jwale ke hwela melato ya gage ke seka melato ya gage ka mogo o imetseng sesi le wena seo se kwang ke gore le wena ga a tšhaba le wena o nyako tšhaba go tšhaba gona nna nka se kgone gore ke tšhabe ka baka la gore ge ke tšhaba ke na le bana ene a ke go a le ka nna ke dumele gore ke swantse gore ke obe melato ge ke swantse gore ke lebane le yona ke boe ke tle ke tšhabe ke swantse gore ke no e emela ke gotlelele ke kuše gore ye ke challenge e emetse nna a seng ka go ba le ba ba reng ge ba etla go wena mohlomong wa sesi wa ba boledišala ga o sa tse gore o ka ba fa eng gore man ke kgopela gore ka ge le mpona gore ke ka gara ga ditaba tše dijalo ka tše mohlomong wa sang kokeletseng molato a o ne o dule gona mo o leng gona ke tla katana gore mohlomong ke lefenseng ka bang ke seswere ba gona ba e leng gore ge ba etla mola ntlong ge ke bolela le bona ba na le kwešišo ba na le kwešišo then ke thome ke botšiša gore ana o tšere bokae neng go šala o le mo gore a re koloto sa gage ka ba e le gore se fitlha ka e se dira bokae and then ke dule fase le motho ke kwane le yena ke re okay ge e le ka mogo ke no gopela gore no ntshwarele yona ka mogo se ka tlo itswetša pele because go šala o bona palela ko go patela ria ka mokgwa riang ka gona gore a gore go se tswetša pele go tlo pala ka sula ba le yona tšhelete o ka ga palela ko go patela e nnyane e leng gona
Shiriwe Mroka. wa tsere mo go riagalang moroto mogolo se se o hloka thušo mogala wa gagwe o hloka thušo mogala bola o sepela le moleko mogolo moleko wa leswisu o sepela le moleko mogolo moleko wa ntho e re bitsang gore ke thokolosi ya go bolela ba mahlametše thokolosi sepoko se a sepela le sona se se mo tsentšhang ka gare ga mathata le yena ka bo yena a ka bolaya ke batho a ka kidnapa ke batho a ka feleletša tsena ka gare ga bothata bo bogolo ba gore a lose family ya gage ka lebaka la gore tšhelete go e kgopela o fela o lebala gore o kgopela le batho ba ba buang go kgopela tšhelete go batho tšatši le lengwe tlo e kgopela go monno o mongwe a re a tlile ka ga yara o ne tšhelete a re ee a re okay a gona bothata monna gešo nko ye go lala o teketlile le banna kua ke tla lala ke teketlile le mosadi wa gago go diragala go diragala eng gape motho a tlo tla mo ngwaga ka moka o mmotsa gore ke kgopela tšhelete aka wena o moganetše se sengwe o tlo se dira gore re ga ba kgona go šala ba kuka di-tv diraka dingeng one day o tla ba monna o tsentšhang mosadi ya gago ka gare ga bothata bo bogolo a feleletša e le gore ka lebaka la dikoloto tša gago gapeletša go bulela monno o mongwe dikobo ande go a šala lesea ka moo e le ge mosadi a re o phološa wena sale ka gatlana le auso mongwe a le godimo ga seemo sa go swana le se ge o dira dikoloto o di tšhabela gore banna ba batlang ba etla go seka dikoloto ge ba fitlha ba kry-a basadi ba ba reng ge ba ka re monna modimo a re ne selo a re e ka mo re tswalele sekoloto wa re o bua wa re o rubula lebati wa kry-a e le monno lo mokolotang o motšhabetšeng o tlo sola mosadi wa gape o ria re o emeletša wena so o ka se tšhabele sekoloto o tšhabe ka ga gago o šia bana ba gago o šia mosadi wa gago why o sa tšhabiši ba go šale wena ka gore monga sekoloto gore ge e le gore go a bolaya go bolayo wena e wrong monna ga go hloka thušo sese ke kgopela re a bereke kgwedi ka moka le tephediše ka tlala tšeang tšhelete le patele batho lefetšeng se ke la patela la tšea patela o tšwe go sona ke a leka ntate Moremi ko re nna dikoloto di ampaba ke mola ke reng yena ga a tšhaba nna ene ke tlo go botša ntongwe bo mašonesa o kgona go dira arrangement ya di-payment le bona batho ba gešo kgwedi e go boima ke tikemišeditšwe lefa tšhelete lena mara motho wa pallwa nkwešiše ke batho then wa dira di-arrangement le bona wa ba kgopela gore ke kgopela le seke la oketša tšhelete ke kgopela le patela tšhelete di-interest rate tša lena tše e leng gore di gona mo ke kgopela patela tsona and then tše ding re emeng nyana ga nyana so probleme ke go sa bolele le bona batho ba le o tlile go bona ba kgopela tšhelete ba go ntšha ka gare ga bothata bo bole ka gare ga bona mara go santse ba fe tšhelete a bona santse ba bue bona ba go latelela so banna ba swanetše ba tsebe gore go ria dikoloto ba tšhaba ba tlilo ba le bana ba batho ba le ba ba tšhabang ka mo and go ne ngwana le motho o mo tšhabang gore ra ka no tla go tšeela lapale ka gore o monna wa go hloka maikarabelo o ka se šie bana gare ga kotsi e ka e dirileng ko wena ge o ne sekoloto morota se emele so taba monna ga go se se re tla le thuša re bone gore ria jwang mmerekong ba lekile wena o swanetše o botse ba mmerekong nnete gore monno a le botša nnete monno o kolota batho ba bang ba ka ntle and so ba mmerekong ba kgone gore ya di-arrangement le gore ba patela jwang batho ba le ba bang ba ka ntle e ba patela ba patele once re thome bophelo fase le thome bophelo fase le ga ka go la 500 mara as long as a tseba ga gore ke e šetšeng ke yaka it's fine se segolo kore a be happy tane gore ke sokole ka mokgo ke swang ka gona a re tla go thuša sese a kere ge batho ba bangwe ba bona monna a role dibutswa ya mmerekong go ba le ba ba reng ke mmereko wa gage o ka fela go ba ntwa e berekelang a ka se e bone jwale re tlo leka re bone gore le thuša jwang nka leboga ntate mama re tlo leka re bone gore le thuša le ne malapa makaelake ke ya mabedi so taba ya gago mama ke e kwele ya taba modimo re tla bona gore bereka jwang ka yone ye nngwe gape ntate Moremi ke sa tsebe gore ka baka la gore taba tša sedimo ge di le gona ka mogare di tsentšha le diji
di tsentšha le manaba ka mo gare ke fetša ke lwa le bana le gona jwale ga ke tswa be go se bose bana ba ka ke na le ma-twins kore ke na le banyana ba 5 ke wo kwa molatelang le ena ba tlile ba mo gopetse jwale le tsona ditaba tša gona dino ya matsiri ke moka jwale ke ma-twinsana ke moka o sa ira grade 12 jwale ke na le probleme le ma-twinsana o ka re ba nradile mola go bona ka baka la gore ga ba nyako go kgalwa ene ba teneletše ka jwala ka lepotlelo ba ne mengwaga mekae ke ma 99 ba na leng 25 ba teneletše ka jwala ene ba goga le metsoko le gone jwale ga re tla mo go bo go se bose ba re rela ba re le ile gore expose ka le ka se SK ke moka le ile gore expose batho ka moka mo lefaseng ba tlo tseba gore mama rena o tswa SK ka re nna ga go nkgole sele gone jwale ka baka la gore ke a swa ke a hlaka ka mola gare ga lapa ke bereka ke na ke nnoši ene sentana tše ke di hwetšang ke tša go reka bupi re ka se laole ke bana mama ke tša go reka bupi ene jwale ba nthoga ba omana ge bana ba go roga monyatša kgoši ke go ruga ba omana ngwana a go roga mama ngwana ga a go roga re botse go ne pleke ya mo o leng go re iša bana ba kgalwa tlogelang go tlaiša ke bana ka gae o ka se be le ngwana a boa go telela jwale nna ke nyaka go ba thuša bona ga ba nyaka go thušega gone jwale ntate Moremi mohlolo ko o boneng kgwedi ya go feta ga ke tsebe gore e ka bele gore ke tseneletše ke yona ntwane o e re tshwenyang go ba jwang go lla startsare ka mola gare ga ngako bošego re robetše startsare ke tlo go thuša ka sona wa tsa mo bophelong go jwang mama go ne boloi go ne letelelo go ne lenyatšo thobelo nkwešiša wa bana letelelo le lenyatšo a le nyake setlhare le nyaka gore ge motho a telela o mmontšhe gore motho wa go telela o phela kae ka gore gone jwale mo go bona nako nngwe ka mogae mamatšatši le lengwe bona bana ba ba reng ba go roga ba gore santse ore ba fetogele ore o roga nna re o tšee vena maphodiso a bee mo re ya ga gago kgan spain ka lebaka la ra o thaka bona bana banne ene ka mo ke a katana bošego le mosagare ke a ba fela last ke rile ke tletše ke pelo e le ge ke ba galela tše ba di dirago ga ke tswa ke ya mmerekong kore a ke khutše ntate Moremi ke bereka ka sekolong mmerekwanyana nsewa e no wa go no re bana ba modimo ba no ntelela gore ke be boroto tafoleng mama le go sa bereke a go ne ngwana o a dumeletseng go telela motswadi ka gagage a gona ngwanong ene ge ngwana e le gore o tlo go telela ka gagago tiša ngwana o re mmontšhe gore ngwana go telela re bereka jwang ka ena thobele jwale ke moka kgwedi ya go feta ke rekile 50 kg ke tseba gore 50 kg ga ke rekile e tša bo ma 3 weeks re sokola mo bekeng ya bo 4 ka 2 to 3 days mara kgwedi ya go feta ke gakanegile tše re only 2 weeks ke lebaka la gore le phela le dilo ka molagae hai jwale ka tle ka go thomoga kanega gore no mo go na le bothata ene bothata jo ba bang ba bothata jo re a kgona go ba bona gore ga ba kgole le rena a ke re motho a go tshwenyang ga a be kgole le wena kore modimo no go bea kgausi le lenaba la ga gore le kgone go bona matso le maboo le kgone go itaola ka wena gore ke moka ba ntlemile maoto le matsogo ntate Moremi a ke sa kgona seo ke tlo go thuša mama ke tlo bereka motsola ene o ba botse bana ba ditlhare tša ka di nyake lešata tlhare tša ka di a ilelwa nto bohlokwa batho ba pheta ditaelo mare ba bangwe ba senya ditaelo tša bona ka lešata ba senya ditaelo tša bona ka go se di ilele then ba bue ba re sepetse re ile kae a re a kry-a thušo go se ilele ditaelo o tupušetša morago so bana ba ke bana re ka sekwe ka bana ba ke bana ba a ke tsepe re ka kwa ka bana and ge e le gore bana ba nyaka go laola ka ga gago nako nngwe mama o swantse o be motswadi wa gore ngwana gago a tsebe gore mama a loka gae go ne phate nngwe ngwana a santseng a e tsebe ya mama ya go se loke go ne phate nngwe ngwana a santse a e tsebe ya mmage ya go loka ke mola ke ileng ka bona gore ka baka la gore batho ba letsogo la boraro ba kotsi ntate Moremi kore ba kotsi gore ba go galefiše ke moka gore ba kgone go tsena ba kgone go dira se bona ba se nyakang ene ka mokgwa e leng gore modimo re tšhireleditše ka gona re phimile mathata a mantši o mongwe last ya segale o nwa poison la boka la boraro thunile le 1 le nwa poison la boraro e le ge ke leka go ba gala gore ntho le e diranye tlogelang ntho le e diranye a re pheleng ka mokgwa ka mogale ke ngwana o nwa poison a gallwa eng a gallwa mediro ya ka molapeng
ke tsoga furugo ke ya mmerekong tate moremi ge ke boa mmerekong ke hwetša go nyabaletse ka ga ka ke ditšhileng tate moremi mo e leng no gore wa bona ngwana gore ga galo a no poison ga a fetša go bua kua sepetlele ba mmiletse di-counseling ae ee and ebile o ile ga ya legala ka la boraro o ile legala mathomo ba mpitša ba re biletša counseling ra be ra ya ma-social working le la bobedi le a senke ke ya a ke gopole ke ya maloba ga ya ke ba boditše ka re ga ba fihla di-doctor ga di mpitša gore ebile file ya ga ka re gona ke no kuša gore ga gone e psychology o itle go mpitša and ka tepotša ka re a ke e felo ga ba kgona ba bitše fena maphodisa e tlentšeng a ke e felo so gone jale go na le e nngwe gape šentate moremi ba ile ba ngala ka mo gae go ngaleng ga bona go bueng ga bona o mongwe a boa go se gabotse a boa go se gabotse a ba fetela ke ngwana ka taba ya gore o nno wa gola mo aleng dilo tša mohuto ola o swantse o be kgausi le motswadi a emaeme ka mokgwa emamang ka gona ge ba boa ka mo lapeng ba buile le mokgotsi wa bona mokgotsi ola wa bona o dutse ka mo lapeng ka kuša gore ke ngwana ga ana taba mara ka tšea matsapa a gore ke go tseba ka gabo gore ba gabo ba tsebe gore o go kae ke rile ge ke fihla ka gabo ke hweditše mokgekolo a no phuthagana mola ke moka ka ya ma-social working ma-social worker a ke se ka tseba gore ba e attendile jwang taba gona ke moka ka moraka ka motša ka re go kotsi gore go dula le ngwana ka mo lapeng batswadi ba sa tsebe a yanyana a boa ga a boa gape ene o nkoša bohloko ka baka la gore ke ngwana ga a boa ra dula ka rela ngwana ka re ngwana te ke tlo ba molato ra boya gape legala bobedi ra ya ra nyaka ka ga mmamogolo agwe ka re fihla ka ga mmamogolo a gore hweditše moga tša mmamogolo ra mmutša ra re mmamogolo a go kae a director ka sepela le ngwane le lwana tšatši le ka go ya ka ga magolo a go be ke ne le ngwane le mo ka go ya ga mmamogolo a go ke be ke ne le ngwane re ile ge re fihla ka mola ba ne le dienka ka mokgobaneng le dienka ka gona nna ditaba tša bona ga ke di tsene se se šalang ke be ke no nyaka go no re boelane ba tsebe ge ngwana a gana go ya ka gae bona ba amogele gore ngwana o go kae nna le bona re thikišane go fepišana ngwane ke moka ke rile ge ke fihla mola go moga tša mmamogolo agwe ka re o kae ba re o ka makgweng o ba le mmerekong nna e be ke sa tsebegele gore o berekela kgole mogala jo ka re ke kgopele o bolela le mmamogolo a ngwane mogala jo le gona le gore a mfe a foune ke moka a mpotša re mosadi šonya ko bolela le wena mogala jola o foune a bolela le mosadi ola wa gagwe ba nthoga mo founung le ba babedi ke ne le ngwane ke ge ke tlo felela ke matla ke moka ke boa gape legala la boraro ke kopana le moga tša malome ya ngwane ke botša moga tša malome ya ngwane gore wena mosadi ya modimo ke ne le ngwana bolena ka mola lapeng ene ngwane ola ke ngwana a ge ke ilo moraka ka mola lapeng ge go ka direga se sengwe ke tšhaba modimo ke moka nna be ke no kgopela go no re at least le tsebe gore o go kae le amogele gore re fepišane ngwane moga tša malome ya gago a sa ba le bothata ga a botša mogala jwa gago ga be le bothata mara mogala jwa gago ga ka tloga ya go kgaetšedi ga a boa o roga moga tšago ka ngwane jwale gone jwale ke eme metse magako maabane bane jwale probleme ya gago kore ke ngwana kere ke ngwannyana ke ngwana ba notšeme ba diselela ka mokgo ba diselelang ka gona ene ga a etswa ga ntaele ge e le waka a ke na problem ga a etswa ya mo a yang ga ntaele o feditše 2 weeks a se gona ke sa tsebe gore o kae mara ba ka bona ba tseba gore o kae ke moka go bueng ga gagwe o buile a senke ke motšha gore o tswa kae go diregang maabane ke rile ge ke tšhaiša ke tswa go ngwane ka botša ngwane ka re gape molabo ke leng ka gare ga ona le ka setle le ekwa bose gone jale go sa le mo go bose le tlatle le ekwa bose ka mokgo se ba bongwane ba se wišetšang ngwane gore ngwaneng ke a ka hlokofala nna ma e wiše ke gore ngwanola a phele ene a be le tše dibotse ene tše dibotse di swanetše ba gabo nna ke mo fepi fela a ke mo wišetše tše dibe mara motho o sepela le madi so ka be a be a mo founela a se nyake go botša bagotsi ba le ba gagare tla mono ka pela ngwane ola o rutogile o fihlile o hweditše ke na le ngwane so ngwane o mo hlaloseditše lebaka la gore re mmileditše eng re mo file maele a gore ka baka la gore gone jwale re a katana gore ke moka re kgone gore nna ke kopane le ba geno re kgone go kwa probleme ya gago gore ke eng re solve probleme ya gago e fele ge ba mohlomong ga o nyake go boela ga geno o kgotsofala go dula mo o dule ka mo e le gore batswadi ba gago ba tseba gore go kae jwale ka mokgwa e leng gore batswadi ba gago ba na le enka mo nka re nna ke ba amogile wena
ge go le ka mokgwa gona a re police station o yo o dire affidavit le nna o nsave o sware copy ke sware copy gore le nna tšatši le go tlhaga mothata ke tle ke ntšhe copy e e saenneng ko wena affidavit e e saenneng ko wena re kwane ntate Moremi ngwane o ba le gona ke fitlhile gae Frugo e ke fitlha gae Frugo maabane Frugo ge ke tsoga ga gona ke moka ke tšea copy ya ka ya pasa e ke certifyileng ke neela lethwini le leng ke re desire ga fihla mo wena ka baka la gore o tlile ka wena ka molapeng o mo felegetše police station ke moka le kua police station le hlalose ka mokgwa le hlalosang ka gona ke ile mmerekong ge ke boa mmerekong ke a mo hwetša ke a motša ke raga jwale gone jwale re tlo sepela re ya ka SK o yo hlalose thata jwa gago jo bo go paledišang go a go dula ka kwa ga geno ke batho ba le mogala jula modimo o thuša setšhaba a thome ka rena a ka se palele ko gore thuša o tšhabile bana ba ka ba mo tšhabišitše ba hlakahlakane kore ba hlakane ke a barela ke re ka kua nna re ile consulta re ile kgopela thušo bana bao mama ba ne bothata bao re tlo go thušetša bona bao ba seke ba go tshwenya bao ke tlo dula fase le bona ke bolele le bona ntho ba e dirang a se yona e diriwe motswadi ke tlo le thuša bagešo ya ke tlo le thuša sese ke tlo le thuša botša ba mmerekong ba thuše ka mokgo ba ka kgonang and then ge le palelwa le tleng mo go rena re boneng gore re ka dirang ya nkemeleng ka mola ke bone ba le ba bobedi ke eno re košanyana mo moruta o tlhabetsotse ya masomepeditlhano re lebantše go irikiela ya bo lesomepedi moroka baeng ba rena šiba moruta o mogolo a ke go dumediše a ke go tamiše gape ke amogele baleli ba rena ba bobedi ya sokola ke jula ka ga ka mara ke a tlhaka gore ke ne mathata mehla ke tsoga ke itinya ka go tšhwešwe metsi maoto a fiša mofišo mongwe ke tsore gante gabotse go riegang ka gare ga lapa laka mehla ge re bogetše TV ka kwa kratšheng go ne dipoto tša maoto tše e le gore ke di beile ka kwa kratšheng o no kwa poto e khurumololwa o tsena ka kua ga o hwetse selo bošego o nore o re ka bo 12 ke felela ke boroko o tswa kae gae mama ke tswa Madibaneng bošego ke felela ke boroko ke nore ke robe ge ke feletše ke boroko ke kwe selo ka kwa TV se thuma tafola mehle ko re riega mehle tabeo a ke sa le tšhalete ga e sa ntulela ga ke swere tšhalete ge nka nore ke a tswa ke a di-shopo nka nore ke swere 500 ge ke tlo gore ke a lebelela ke swere 300 ga ke tso re tšea ke eng mapele mama e timela e le ka mo dipotleng e no timela e le ka bekeng le ka potleng go eno ke tšea timela o ka re o tseba gore swere 200 ebile 200 ka re e ka tla ya bona go ka no swara ya go lebananyana o tlo hwetša se ntsi se a felela ka mokgwa eno o tsebago jwale ke tso re e tšea ke eng ke a makala gore e tšea ke eng gape bjela ke sa tetseba ka gare ga lapa ke tso gore ke re jwa le gane kore ke ba jwa mmajo mongwe ke nyaka bolwetši bo go ba ba kae go ba ba maoto selo se se ka magetleng aka a se ka magetleng bjale se mo se mphetša mmele le ka mo teng go a fiša gang bjale tlhogoše ga ke tse gore ke selo mang se ke tima le tlhogo yaka kore mmele ko e le go lapeng la ka ke sa tseba gore mmele ka moka o no baba le letheka la baba ke palela le ko go suela ke no phela ke robetše kore bana ba nore go hlapa ba ya sekolong le go thuša o no pala mehle go tsoga gore ko lebelela be re šomiša ke itaneng yane ba tšhela montsi ka e tswalela ka re a re šomeng kešeng e kgolo gane bjale ba sa no tšhela gane mo go e kgolo fela ke tsore ga botse bothata ke eng ka kua gare ga lapa lele ande le bošego le re bešhe le atla le a re tshwenya go tse kore ke no le thetša ke sa tse gore ke tla riang ga ke sa tse gore ke re jwang ka gare ga motsola kore a le ga ke re ke botša mme ga nthetše ke re ke boe gae mme gore aowa o ka tlo boa gae o tlogela motse wa gago ke re aowa ba ke hwetse boroko ka kua o na le nako e ka e o dula ka mogara motsong ke dutše ka 2017 dilo tše o thomo di bonaneng ke thomile o di bona ka 2021 ge ke kwa maoto a baba metsa o a bona mo gating o thomo wa bonaneng ona ke thomile wa bona ngwaga wa go feta mara maoto a go thomme 2018 tšeo reng o di rwele godimo ga gago tsona o thomo mo dikwaneng so se ke se a ke re go babile maoto ke tšatši e leng ke re ke fologa setupong ka wa moo mongwe after 2 days ka no kwa selo ka magetleng selo se ama ka mo magetleng ka re ke ntweng ke go ke polo ga ne ntwela se polo e sa tlo fetela le moki
jale ke re ka theta le mo aowa gape a ba e kgone o na le bana ba bakae ke ne bana ba 5 mogala be o kae mogala o jo ntse ebile ga ne taba le selo le go manegela o ne gore a wa modimo o tla go thuša rapela ke re galela ke rapela mara o tlo nthušaneng mara o ka no tshepa thapelo yena o no rapela ga go ne taba o tla fola yena ana taba gona mo a letla ba go ntse ena ke la go ba befelo go ke morale ke mara wa batho ba re a nna dilo tse ke ba sa riweng gape nna ke a tlhaka baneng ba gago ga gona e ya go tla bang dilo tse ka moka dutse gone le ka no go tšatše re thapo a titlemile o re lebaka ke eng a ke tsebe ke le ka ngwakong ke ne ngwana monyane šolone a sa ne 7 days ka no go tša ngwana a tše re thapo a titlemile ge ke mo tšha ke re bothata ke eng ga ke tsebe mama ga ke tsebe gore bothata ke maa go ntlema moke o ne nako e kae ngwana o reng o be a titlemme shuki o ne 13 years ke tabaneng last year ka 12 years o be a titlemme o re ena a tsebe gore o tlemme ke mang o re ga a tsebe moroka ya sesenyano monyane o reng ngwanaka ga re se a gore selo o bo o tšere thapo ka nnete why o tetlema wena taba mašata ke tetlamela gore mašata kone lešata so banreseditše banresetše jale ka fetša ke kwele selo se re tetleme ga ke re botša mama segana o raseditše ke mang ngwanaka a ke tse mara mmele ba re tetleme ema pele ka mogae ba go mantši goba o ne o kwa mašata ka mo ditsebeng a ke re gabotse gore ke tle ke tetleme ba re ke ka be ke le kwa ke ne le ngwana maki jala ke dutse le ena ke fetse tlatsetswana ke dutse le ena ke moka yana o geletša metsi nna e be ke sa tse ke geletša so ke sa tse ke geletša yena a geletša ke moka mama nrela a re ke geletše metsi jale ka kuša gore o nkomantši ka kuja nrasetša ria a fetša fa ke ge ke thomo nagana gore ba re ke tetleme ke kwa ba re ke tetleme lentšu le le reng o tetleme wa le tseba aowa ke la monna ke la mosadi aowa ke fo e fila gore ba re tetleme thapo a e bolae motho e tlema dikgong e tlema merwalo a ke re ngwanaka dilo tša go swana le tše tša gore le tetleme le tlo feleletša le le ditokološi le berekela batho le seke la tsoga le dumelelane le tšona dilo tša mohuta mahu a mohuta o matšatši a golofetše baswa thapo e bolaya baswa ba gabo rena di-alpirimi di bolaya batho ba gabo rena tlogelang go ria dilo tša go swana le tšeo a di nyakege o sa le monyane o hloka go tsena sekolo o sa le monyane o sa ne bokamoso bo botse kudu ge motswadi a go kgopišitše namela mpete o robale ge o tsoga mola o tla tsoga o ne kgopolo ya gabotse akere ngwana ga a tepolaye ngwana a tepolaye o nyako khupetšiwa wena aowa go ka re mola re sepela re fetša go go boloka wa thoma go gopola re nte o e dirileng ke phoso o tlo kgona go o bula mobuolo mokaka ole aowa sa le wa ya lekhung o bone gore go diriwang lekhung o nyaka ba go dire ka mokgola ba dirang mothola aowa gape go tšea thapo tepolaya o ra gore re tle re go die ka mokgola ba re rileng ola o mongwe la re motloketseng kako o ra re o nyaka go tlogela mo lefaseng go ne mabone dilo tše di botse dijo tše bose mmago a le gona mo o no ya go dula mo e leng gore ke mokoti ebile o khupeditšwe o nyaka go ya ko wena aowa ye aowa dikolo di gona šidiki tšeo ka di tsenang ngwanaka wa tloa ba le bokamoso bo bokaone wa tla wa namela koloi ye botse ye o e nyakang wa tla wa boa wa aga lapa la gago wa ba le bana ba gago wena o nyako no tšea thapo tepolae modimo o sa go beetše dilo tše di botse kudu sa go beetše dilo tše di botse kudu ene ngwanaka o sa le monyane lefase le lefasagane go sa ne mathata o swanetse o tithute go kgotlelela ge go ne nto e sa go swareng ga botse namela mpete o roba le go o tsoga o nwe metsi o dule fase
ka gae ge ba go roma o ye o bue o ye dibukeng tša gago wa kere ee ka mokana ga rena ge re dira diphoso ba romanya ba romantše go tloga bonnyaneng bja rena ee ba leka gore re gole re tle re be le maikarabelo mo bophelong ngwana gešo wa lo bana le bone le la ge le le sola ka moka re a le nyaka re nyaka seedi mara ge nka re tsa a re tšeeng radio re ye go ebe re o bolelelang kua lesuswing le tlo tšhaba go tsena ka re le tlo boifa a kere jwale ge wena o nyaka wa go phela ka gare ga molete wa lesuswi batho ba phela seeding wa bona ra o ye go phela gabotse bakhu ba ba robetseng ga ba phile gabotse mo ba leng gona ba lwa ba lwela lena le nyako ba latelela mo ba leng gona e be la mafelelo taba ya thapo o bolela ka yona kere lentšu leo le go botšang gore tepolae ke batho ba ba nyakang gore wena o tepolae ba tle ba go rie tokološi ba go rome metseng ya batho go swana le tše di romiwang ka kua ga geno di bulang di khurumollang dipitša di ragang ditafola di dirang ka mokgwa di dirang ka gona o hloka thušo ngwanaka o sa le monnyane santse o tsene sekolo re gola ka letša mahlatse mahlogonono dimpho tše di botse kudu a ye gore o thome go tlaiša ke baloi o sa le monnyane so o bonang bošego o robetše lanka re ke a fofa ga ke lora mara lanka re ke a fofa mo o lora o fofa then go o lora o fofa so o bona o wela kae mafelelong fase ke motse wa batho ke nageng ke metsing ke o bona o wela kae fa ba mobung a go metse go mobung plain okay ke tla go thušetša yena mama o hloka thušo ya mohuta mang ngwana ka bole ka ge o le ngwana sekolo gane ba le ke sharp ga ba fote ke gona be ke ne le depression e nngwe o lwena o boiko ngwana gore o ne ikgatelelo monagano o thušitše ke eng o thušitše ke eng ngwanaka o kgone o thuša ba bangwe o thušitše ke di-social worker o thušitše ke go dula fase go bolela le batho o thušitše ke eng ke mama ga botse ka re banrela re leho a sente gobane le wena o ka imela mo bophelong o mama e be ya go eletša o tšee maele a mama a go boditšeng ona kere lehu a le nyake ke motho lehu a le nyake ke motho ngwana gešo sa le wa bona stopo se se tšwang postmortem gore se jwang wa tsetšatši le leng go nyaka mmušong ba no tšea batho ba ba nyakang go committee society ba noa go ba bontšha batho ba le gore ba jwang o ka se rate o ka se tenyake go tepona o le ka mokgola go tepolaya se solution sese a se solution le gate le ganyana a se solution o tla bolokwa o le segahla nto o napo e tlogele like o e tlogele kgole o tlisitše ke modimo mo o tlo tšea ke yena mo ka nako e right seng ka nako baloi seng ka nako motho mongwe e go ratile yena wena nno se o se tletše mo se dire o tletše mo go tsena sekolo tletše mo go phela bophelo ba gago ba gabotse phela bophelo ba gago go ka mokgwa o ratang ka gona fela o se ka ria dilo tša go tšwa tseleng thabiša motswadi ya gago mama go shu walla o a ba o ria dilo tše ka moka o hloka gore o be mohlokomedi wa gago a kere iše ka mogo mama mma gorena re tla go thušetša yena sesi ke leboga ga a re go ntšwa le o kaone o fokoleditšwe nto kgolo e ke e bonang mo go wena mama o sepela le sepedi o sepela le selumi wa lomega ka moteng o ne se ba bo se sentšhi o na le bothata bo bogolo ba dipeine tše di ketimang mmele ka mokana ga ona tše re swantšeng re lwe le tšona o tlo o kgone go loka o be gabotse nto e go lapišang mokokotlong ke lebaka la gore ba go rwešitše selo e tlo ba o ka re o sepela o ka re o poputše ngwane o mongwe o mogolo o e leng gore wa go lapiša ke thokolosi nto o e rweleng ka mo morago santše re e tloše mo go wena mmele wa gago o imologe o be gabotse so o hloka thušo thušo e santšeng o e kry-e ke gore re thome go ntšha dilo tše go tloga ka kua gae o sa dula ka geno
ke dula ka gaka o dula ka ga gago o ne mogalabe o reng ka seemo se so motho ga a tshwenyege ke a wena na ka ena ba feditše shemo gore ga a netaba le selo le go ka mmotsa gore a wape nna ke robale ka mo ebile ga a tshwenye ke selo o no ra wa go tla loka a ke botsiše mama gone jala ge le tla mo le molaetse ganjale gao o ne 5 months a le mo gae so a bute ya go ganjale o mmeditšare tla mo kika ro ka seno dula mo gae ga a gona ganjale a le bolele ka phone wena le yena re a bolela and then go pala kae gore mmotse gore o a go nyaka thušo yena ke mmoditše le kgone ge ke itla moke o mmoditše a reng go wena o eno ra o a go netaba no re leboga go mmoditše ke se rena re se tlhokang then rena re tlo itšea go tloga moo re bone gore re ka e bereka jwang ngwane o santse a tlhapišiwe ntola e tsamaye se ka tlo e sa bua gape le wena santse o tlhapišiwe nako nngwe mama ke tlo go botša nto nngwe banna ba bantšhi ba kwata ge basadi ba sepela dingaka mara banna ba gana go amogelwa gore ba eteletswe pele banna ba gana go dumela morota gore meleko e ya babekiša lapa o kry-e bana ba sa bereke bana ba sa nyalwe bana ba sa sware tšhelete bana ba sa be le dilo tše di botse bana ba next door dilo tša bona di a loka di ba gabotse lapa la boramogolo dilo tša bona di a loka di ba gabotse monna o gana ge bana ba gage ba emelela gore ge mo o le yang gona le tsebeng gore nna ke itsene problem ya monno ke eng ge re nyaka re nyakolola gantšhi dilong tša go swana le ya re kry-ile gore banna ba bantšhi ba ba eteletše pele and ntongwe ke tlong go botša yona sesemeleko ya baloi ye e tseneng ka gare ga malapa a batho e tseneng mebeleng ya bona ge wena o katana le go entšha batho ba le ba katana le gore ka kua gare ga lapa le la go be le lešata meleko ye se ke ya tsoga e tswile ka mo ke bana ba bantšhi ba sokolang batswadi ba bona ba re hey ho re tsena kereke a re nyake go bona o eyangakeng mara re tsene kereke more than 38 years ka moka re sokola and re sa sokola gone batswadi ba bangwe ba gana bana ba bona ba e ba letšwelopele ba gana bana ba bona ba e ba le kgatelopele ba gana bana ba bona ba etla go gore ba fitlhelele se ba nyakang go ba sona mo bophelong because ba gapeletša bana gore ba rapele moruta go bolela nnete motho mongwe le mongwe wa rapela and go rapela go fitlha pointing ye o bonang gore o ka re thapelwa e sa le bohlokwa gomme ka magae ba go gapeletša yona o no bolako go bolaela e se o le motswadi botsiša ngwana ga gore ngwana ka re ka dirang re ka go thuša kang a re papa re tšwe le a tswa la pheta ditaelo la buelela thapelong ge o re se wa rapela matšatši a mabedi o bo o pheta ditaelo modimo wa bona gore ngwane go ne ntwa a etekang ka yone and go ne meleko mengwe ne moruta yeo batho ba swanetse ba itsebe o ka se ntšhe ka thapelo o ka se ntšhe tokološi ka go rapela moruta ntola ene kgang e ria ke batho ntola ene kgang ba e dira ka ditlare and tlare tše ba e dirang ka yona ntola ba bašala ba go romela go yona ka go no rapela fela no gore modimo o tla bona a ka se ntšhe gobane batho ba e leng gore ba go romela ka tokolosi ntwa mathomo pele ba tlo go romela ka yona ba go kgopela medimong ya geno and ge ba fetša go kgopela medimong ya geno ba bua gape ba go rweša yona ba bua gape ba go hlabela ka yona o sepela le yona o šika le yona e šika le moriti wa gago go rapela e thieleditše go ya gore ke angakeng ga moruta e ya go ganetša e tsoša lešata molekane o re no ko wa oya a se molekane o ke yona e re motho a e koo ka re kua yang o kry-a thušo teng ya mama ye ke seješo ka mo teng ge re le ka go sentšha go tlo ba le ba ba ganang gobane seješo se se tlo fitlha nakong ya gore se thubele mama lapa basadi ba bantšhi ba na le diješo and-e diješo tše di go ba boima go bona go tsenela kobo e tee le monna ka gae gobane ge mosadi a fetša go tsenela kobo e tee le monna ge monno ga a ka se tsoga bolaya ke mala mosadi o santse a tsoga gopela thatatatata a ekwa gore ke gobetše and a se ya go batša ke taba ya go tsenela digwara le mogalabe e le taba ya moleko wa nto e leng ka moteng e sa nyakeng go bona go e ba le kopano gare ga mme le ntate so nto mme wa sepela le yona e ke bothata bo bogolo and e ketima ka teng and re gopole gore sejeso se a targeta di-organs ka mogare ga teng ya rena se ka go senya maswafo se ka boa se ka go senya di-kidney se ka boa se ka go dira gore teng ya gago e no berekela go no tšholola kore se a senya se a ja and se kgona gore ka mogare ga teng ya gago seješo o kry-šetše se beetše se ne bana sela se nne ba le bana o kry-empatše di thoma go ruruga e ba tše kgolo so
so batho ba seke ba bapala moruta ke re mmona mme shetse se mo atheka le maoto shetse a thoma go no ba jwa a fole ene go ne le batho ba bangwe moruta o kry ba ba jwa so ba sepela ditleliniki ba sepela di-doctor but ba palela ko go fola dilo tse di tswa kae dilo tse ke meleko ya setso ye e leng gore e dirile ke batho so le ge o ka docteng go tlo ba boima gore o kry-e thuso go ne batho ba bangwe bano bola ko go a dipetlele doctor o kgona go ba le maatla le mafolofolo a go go fa date a re o tle ka date e so ka monday ga o fitlha ka monday ba go jikiša a se doctor o nne ke nto o sepelang le yona e re motho ga a swanela go kry-a thuso ge le tloša nna ko šala kae so ye ke re o ka re tsa ke neng ke founela malefano re wene nkotso e wa tsamara serase se tsene go ka gaka ke nto yona nto o sepelang le yona e yakwa gone batho ba bangwe ne moruta gore ba be le bana santse ba ye go ba riela di-guest house gone batho ba bangwe moruta gore go tle go be le tv ka gae santse ba ye go e bolelela ba le guest ba le maybe di-restauranteng ba bolela gore mogatša re ka ria eng ka gae a re reke tv a re reke eng ke ngwe dilo di kgonagalang go diragala mara solanka ba di bolela ba le ka gare ga malapa a bona moruta ga di direge a di direge dilo kore o no rera wa no rera ge tšhelete le thoma e fitlha go tswelela le lebaka ke lebaka la re baloi ba lešetse ba kwele gore ka kua ba re ba tlo aga thurumo ka kua ba re ba tlo rulela ka kua ba re ba nyaka go dia lenyalo dilo tšela ge di swantše ditle ba loga leano ke mola o kgonang go bona ge lenyalo re fetša go bea date ba bolaya motswadi gore go thome go ba le dikilelo lenyalo le la le ye pele go ne malapa mangwe moruta ga a berekwa batho ba tikwa o ka re ba robala gabotse fela go robala gabotse ka lebaka la gore ntlo ye ka moka ene baloi ba ba kgonne go tseba gore go le ka rumong ye go bolela re yakwa ge o le ka thoko go bolela re yakwa mara go ka no tswa wa tekela shopong wa tsama o bolela le motho wa gago mosori ka letsogo nto o e tlo direga nako nngwe re bolaya ke batswadi ba rena ba go hloka sephiri ba go tsama ba bolela ba botja basadi ba bang bona ba re ba ria setho sa gore batswadi ba seke ba makala ba re ngwana o kae ga ne motho o mmotjang o botja le naba la mafelelo so wa bona mmele wa sesio mmele o nyaka thuso ngwe serious ene wa bona gore motse o ka bonang go khurumolola dipitša bopi bo fela ka gare ga ona go e ba le mokgwa o mongwe wa lešata mokgwa wa gore a go sa kgona go robala ko boetee o tsebe gore ka mogare ga motse go tlo ba le ngwane wa tehengang go ba thulang ke koloi go ba bethang ke legadima go ba bethang keng because ditokološi ge di le ka mogare ga lapa le ba nyaka gore go be le o motee gape wa ngwana o e leng gore o tlo ba wa lapa le gore a kgone go amogela baeng ba so go bohlokwa gore bana ba berekiwe moruta go bohlokwa gore metse e berekiwa go bohlokwa gore motho ka bo yena tepereke go bohlokwa re koloi o e bereke ka lebaka la gore re phela bophelong bo e leng gore re phela le diratša rena re phela bophelong bo e leng gore ga re sa ratiwa re phela bophelong bo e leng gore re goga boima ene ke fela ke botsa batho ba bangwe ba tlile go nna ke re bana lemogang gore re lwa le mathata godimo ga mebele ya lena moruta ke lwa le baloi ke lwa le dira ke lwa le di-professor tša baloi godimo ga maphelo a batho o se ka tla mo wa tšea taelo ga te wa re ko hlapa ke tla fola go fodile moruta o swanetše gore go kry-ile taelo o e baballe and then ge o sa fole mpotse ge o fola mpotse ke tsebe gore badimo ba geno ba rata taelo ye nto kgolo ka gare ga dikalafi gare ga ngaka le molwetse ke communication ke a fola a ke fole go ba wese a wanna ke lokile e ba gae o tseba gore o boditse ngaka ga gore a wanna se ka makala ke dutse na ke right ene ntongwe gape o tsebeng gore thokolosi e ratang ke taba ya gore o sepele ye ngaka o bo o sepele e rata motho wa go mixa ditlhare ene a go kgona ga le re se ka di mixa go bana o kwa bohloko o sepela mo go teng mo gongwe gore wa buela ba sa ne taba le wena ka gore e kgona go rialo gore mothuši wa gago wa ngaka goba moprofeta a felele ke maatla lape so ke ile go motho mongwe profare o ile ra ya mothong a ile o hlolwa o ra fitla kwa ao motho mo thušang ano ya ka boroko ya kgonagala boroko thui moruta batho ba batla ba rwele boima batho ba ge ba etla ka mola ba etla go consulta ba tla ba rwele boima ene ba bangwe meleko ba e rwele moruta go fitla mola le wena o le ngaka e no go itia straight go atla boroko straight ka lebaka la gore a ba nyake batho ba ba botswa ditaba diphiri tša bona di tlo ba di a tswelelele di a bua moruta that's why ke re motho ga a phetha ditaelo
a di phete ka nnete ngakeng o ya o ne tšhelete nako ngwe o ya o ya go mmotsa gore no ke tlo kgopela ditaelo a ka tla go phekola ke tlo kgopela ditaelo lebaka ile gore moruta re sepela tseleng ye thata re sepela tseleng ye boima re sepela tseleng ya matshwenyego re sepela tseleng ya ditlaišego so go tswa tseleng ye a o tlo tswa ga bonolo o tsebe gore go nwa le ge se se ya bolela so baloi ba gage ba thoma go thala mmepe gore o tswa ga moremi o ile ga moremi re thoma ka ena moremi re bone gore ka bereka jwang go go botsa diphemo tse e leng gore ya diphema and then ge se se ya le so that's why ke gapeletse gore ge motho a tlile mo lekgono go sa thušege ka lebaka la gore ga a ka se thušege dira le bantlhoi le ba lesebo ba ya go tsama ba bolela ka ena so ba bantšhi ke a tseba gore maphelong a bona morota dilo ga di loke ga di sepele ga botse fela ba dutse ka gae ba duletseng ba ba tshwenyegang a batle go sa re ba thuše ke tlo ba gona mobe ke re nka setle ka lebaka la modiro o mogolo wa nyoko ke kgopetse a buti gore a tswa a swere ka kua le ba bang ba bo magolo ba ke berekišanang le bona ke tle ke kgone go thuša batho ka mo go sasa ke kgopela fela batho ga ba etla batle go sa le forogo ka lebaka la gore a kenya malapa a thubega taelo la banna ya go nwa ke tlile le yona taelo ya basadi ya go nwa ke tlile monna o kgona gore a be le diukwi mosadi a ska ba le diukwi tša gore re ka ya legogeng so dilo tša go swana le tšeo ke tše di khosang lešata tsebo o dutse le ena 30 years jale a re a wena o ntsebe o tlo kgolele o tlo ntseba moruta a ke leboge ba theeletše ba sekhukhune ka dikgokaganyong tša leago magagešo a re yaganeng a re phetheng ditaelo re foleng re nyaka go bona dilo di loka le yona nto ya gore a o ntsebega le monna wa e bolela le mokgala ba šitše a dutse le mokgekolo ka gomela re bolela so malapa o ka tsena moruta bakgalabe ba robala ka morago bakgekolo ba robala ka pele so wa bona re go boima ka magaeng so nna ke lebogile kudu moruta family e ke tla ithuša ba gešo ke lebogile thata ka dikgokaganyong tša leago le re swareleng ke boletše maloba kare a ke tshepeng ka tla mare fela ke ile ge ke dutse lengelo e lampotša gore go o dutse bo o duletšeng gante se se walla ke tlogile gae ka 9:20 ke kwešiša gore ke go ne le balimo ke tsege ke namela mpeto ke robala ba e go llela mang wa bona re tokološi ya gago be e gana re etla mo re thibetse ke pula engwe kgolo kudu mola kare le ge pula ena tsela ile thata go le boima leeto le lenkimele fela pele gona ke mo ke yang ke a leboga moruta moroka re a leboga ka gore ke boletše le ausi o mongwe mosegare a mpotša gore mane morota o re lebogele go moroka le yena ga se yena ke bolela se ke a tseba gore mo a leng a ka no banthele ditšo tšwela ka motho ka wa bosekinoto a re o re lebogele go moroka hle botho jwana le go le jona a go no dula go le jwalo magešong re ka founa ra founela ntate malaifa re ka founela mamremi nomoro tšela di re 072 133 6761 072 133 6761 goba mamremi 071 398 1508 071 398 1508 ke nomoro tše e le gore re ka di leletša ga jwale ke mokaratšo re buka line šiba ba re ka moswana ba nyako tšhaiša bošego ba nnete gona go na le modiro mogolo o ba lebaneng le ona go tšwa go nna ishmael kwa morota ke re itate o ratolwa le mo gaufulena a re tšweleng pele go thega manna wa manga 98.7 mme re tse gore ga bolifiega ga go le wena le wena re bo re kopana gape ka moso go tlogera senyana o fitla gore ya bolesomepedi gare ga mpa ya bošego pa iskekone